Maya payabak po. At syuta na king HUWEBES, ing KADWA ng Domingo, ning pangasubli ng MEBIE ning Ginoo. Miti punta mo ba tayang samban, purian at pasalamatan ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, yabe tala ding makatuking intensyon. Kapasalamatan, ning balang metong kaya katamo, kambeda rin kaya katang pamilya. Birthday blessing, Aris and Alex Vitog, Mercy Stinwick, Betty Stinwick, Cecil Alfonso, Betty Alfonso. For good health, Dominic Ocot Santos. Special intentions dari, Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Kayabyab, Mayor Esmeralda Pineda and family, Chris and Melda Imbu, Dr. Trinidad Roque Arcila, Diana Jean Soronio, Maria Isabel Kiambao, Mark and Leona Rica Cagawayon, Ner Bansil, Jennifer Paras, Mento Finesa, kambede din kayang pamilya, Janet Pantig, Pamela Matias, Celia Gutierrez, Janelle Andrea Paule, Dala Rivera. Para kaking malagwang kapaldanan dari, Jan Darrell Binuya, Leonora Dizon, Justa Guanlao, Bernadette Lim, Maria Cristina Arawamin, Jaja Bansil, Amado, Alicia Santiago, Cynthia Montalban, Mary Juliet Fajardo, Edgar Nacion, Leonardo Vital, Candelario David, Gavin Dalier Ramirez, Claro Sanchez, Reverend Father John Tordera, Herminia Pangilinan, Puring Portugal, Felisa Custodio, Rodel Gomez. Malagwang kapaldanan dari, Elizabeth Limson Goso,